Bukele sibuya enyangeni ye depression sasingena enyangeni yelithando la kusikhona ngoFebruary kama lami ngithemba sembuyisa mbukeli sehlelweni lithini Libandla ngembukeli siyathi ke ukuthi kule nyanga lena dinenkinto etentekalako abantu bakhombisa ukuthi bayathandzana siyathi bakhona nabo Valentine ngoba phela inyanga yelithando embukela ngihambe ngedwana njengenhlala yenda ngihamba nabo bafundisi eceleni kwami ukhona umfundisi D wakasimelane usuka lapha ebandleni lase Foundation of Life Ministries lapha kuMathapha akahamba edwana umuntu omdala uhamba na Pastor J Mavimbela usuka lapha eHouse of Worship Christian Center ilapha Markens ngosami angivusele kubantu labadzala angicale ngawe Mngoni angivusele Mngoni Sivusela wena Mbuyisa siyabona ukuthi sibe la kanye nembukeli ingosi yinhle. Amen akuvusele Mkholo. Siyabusela bayembuyisa kulolu hlelo nayo umbukeli siyambusela ekhaya eligama laJesu amen. Amen. Nasifundza iBhayibheli encwadini ya John 3:16 khuluma igama lamakhulu ithi for God so loved the world uthi waziwanikela ngentodzana yakhe leyayitelwe iyodwa lapha siyambona uNkulunkulu mfundisi wami ukhombisa lithando ngabe vele nasikhuluma ngale lithando sikhuluma ngani Mngoni Uma sikhuluma ngelithando Mbuyisa indzaba lenkulu le ngoba njengoba utsinza kwekuthi sikhulumisa indzaba yebantu labathathene abantu labathandzanako amen lolu uthando ke lufika lube ngumgogodla okay wayo yonke lento lekhona kulaba labathandzanako okay futhi injalo nje njengoba ulisho leli verse John 3:16 ukuthi uNkulunkulu akagqinanga njengekuthanza okay wase lolu thando lwakhe ulifaka ku-action lwabonakala nguvakazi wathumela Jesu okay ukuthi adosifela ukuze thine singaye kulahlweni so siyabona ukuthi lolu thando alugqini njengekukhulunywa luthando yinto lekumele ibonakale ukuthi la uneluthando ngovahle babe ngabe ungathini Mkholo sakhuluma nje ukuthi lelo luthando sikhuluma ngani kahle kahle luthando inhlitiyo kuva kahle baba shothi mamuntu othi uyakuthanza usho inhlitiyo yakhe okay lapha ku John 3 nje uNkulunkulu wayikhombisa inhlitiyo ngemuntu ukuthi noma asonile umuntu kangaka uyamthanza uNkulunkulu base uyanikela ke ngaJesu mfundisi wami Mnguni engabe vele lithando babeli sekhona indvele kubantu luthando lukhona futhi lusekhona kubantu okay ikakhulu njengoba luhlelo lesikulo ukuthi lithini Libandla luthando lukhona ngoba labantu lithi lelive lenkosi kumele sihlale eluthandweni uNkulunkulu uluthando uma ke kunebantwana baNkulunkulu labatelwe ngembewu lengaboli izwi likaNkulunkulu vele loluthando lubhekekile kubo lukhona futhi lusekhona namanje ngova kahle yes nasifundza incwadi imfundisi yabaseKorinte bekucala sahluko 13:4 iBhayibheli lisikhombisa lapho ngelithando ukuthi luyabheketela lumnene ngabe ungathini lapho babe leli verse lelo babukeli lisikhombisa si luthando libona ngani uthi ngilo lolo ubale kubeketela usho leBhayibheli verse ubeketele ubamnene kindness so le verse lisitshengisa ukuthi lithando ngeke ulikhulume kuphela okay uyabonakala uzwasi lapha ecaleni noma nikela ngemtimba ushiswe kodwa nawuthi lithando kude isimdele bangomsindo kunjalo ngabe babe ungathini nje ngalokubeketela kwelithando nako konke nje into letakha lelithando vele
la ekubeketeleni mbukeli ekhaya njengoba lo 1 Corinthians 13 asho Yes. lutsandvo lunaletinto lolumele lutende ngokwelivi lenkosi waphuma la evini lenkosi lutakwehlula vele oluthando ngoba God is love. Ngaleso ke sizathu sifunza kuye lokubeketela Jesu usithanze kwaze kwaba la useta usithanza futhi uthi uyawusethwala siyawuse sibe mboni luthando lolo luyaqhubeka alumi luthi luqhubeka nje lube nalokubeketela umfundisi uthinza nje lenzaba ye kindness ube kind hayi ngoba kuhamba kahle konke kodwa because of loluthando wena you remain kind ume ku platform ye patience ne kindness konke lokwentekalako uyakhona ukubona ngemehlo eluthando lokushilo lento mfundisi luthando lento usuke uyenda ngalenhlitiyo yakho bese sekuvela loluthando kulomunye umuntu vele njengoba nje umfundisi Mavimbela ukuthi umuntu uma athi uyathanda ukhuluma inhlitiyo nawe futhi ubona lenhlitiyo yakhe kuloku la kukhulumile so uma akwenda lento isuka lengekhathi vele loluthando ke ngeke ulehlukanise kalula ulususe enhlitiyweni yemuntu lekuthandzako nalo kwenta kwakhe ngoba yena utawuphutha kuloluthando kubeke netinto letinhle latendako mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala bayahlatiya luthando likakhulu ke silikhuluma nebantu labathathene sibhalele mbukeli lapho ekhaya la lo sibukela khona ngabe usibukela ku YouTube noma bo Facebook noma kumabona kutse wakho siyafisa nje ukuthi usibhalele nawe uyilobole lenzaba lesikhuluma ngayo mfundisi Mavimbela mfundisi wami ngabe yini lokuqinisa luthando ikakhulu kade kubantu labathathene babe siyabonga Mbuyisa umfundisi ukhuluma nzaba elive laNkulunkulu yes ba uthi phela thine sinembewu lensha kaNkulunkulu uma labantu bahleti kuNkulunkulu njengebazalwane loluthando kuyaliqinisa uthando lokho lebazalwane bese bathi bavumela uNkulunkulu abusi lapha kibo ngiyakutshela abazalwane uma uNkulunkulu umvumele awukhona ukuzonda umuntu awukhona ukuvunza umuntu unomuntu uyakuzama akulahle malongcwele so ngifundisa singabala kuningi ukuthi mhlambe kwenta ini indzawo yebhadi ngokuhlala lo mnyato luthando lo uNkulunkulu bese liyaqina lo luthando liyaqhubeka luyanza luyaphuphuma lithina labantwana phuphume luthando labazalwane ngabe ungathini babe ngekuqinisa lelithando ngoba eBhayibhelini kukhona la magama lathi ngenxa yebuthe bendlela bese liyaphola lithando ngabe ungathini nje babe vele uqinisile Mbuyisa la kulenzaba yokuqinisa luthando kunetinto lokumele tendeke tendiwe kunemagama lekumele abe khona la ekhaya kulaba lababili ligama lelithi ngiyaxolisa okay kungonakalele I am sorry ligama lelithi apology accepted okay ngemagama lawo lekumele abe khona noma ke kunenkulumo mbukeli lethi invoza kayixolisi njani njani kodwa la sikhuluma nge-new creature okay umuntu osatelwe ngelivi laNkulunkulu waguqulwa loyo muntu loyo sekunemagama langasimadima kuye ukuthi ngiyaxolisa vele ke leli gama na uthi ngiyaxolisa lo muntu uhamba afunze lenhlitiyo alubone loluthando nalenhlitiyo yakhe incibilike lokwekuthi hayi man noma kunje kuneliqolo vele ke lutawubuya lube khona ngoba lo lokhulumako
uphokophele ukuthi lento ingalimali le. Mfundisi wami lapha ekhaya ukhona umbukeli lothi nje yathi mina ngilimele la eluthandweni angadi ngiyadehlisa nje uma akhuluma umfundisi la eceleni ngiyadehlisa but le apology ayemukeleki ngabe ungathini lapho baba? Ya kuyenteka vele lokho ukuthi lo munye athi noma a wrong one akhona ukuxolisa athi noma ke lo munye lo phatheke kabi nakaxolisa lona angemukele sesiyawubiyela kule manual leBhayibheli bazalwane Kunjalo lethi phela lapha empilweni kakhulu eThanzania niyaxolelana njengoba nanjesu wanixolela ngidakubuta ukuthi umuntu aqolise kwamxolele ukhona kanjani ukuthandaza ngoba kwathiwa masithandaza uthi babe bathethelele njengoba nathi sibaxolela so unalokuthi nebazwane luthando lwaNkulunkulu okay lunikwe abantu bonke kodwa lapha laNkulunkulu usebenza kalula bese ke nase songasalandzela uNkulunkulu lo uyamkhonda phela soda wenda njani ngeluthando lwakho lokusho ukuthi imfundisi kahle kahle usho ukuthi angeke sikhone kukhonda uNkulunkulu sibe sihluleka kuthandzana thina vele iBhayibheli asimboni uNkulunkulu bangathanzi wena ngubona engumthanzi uNkulunkulu azathi lohlala elithandweni uhlala kuNkulunkulu naye uNkulunkulu uhlala kulomuntu so nasengasathanzi shothi sekunenkinga kimi naNkulunkulu okay nani kana uNkulunkulu ngidasengithini kumuntu ilapho lenzaba ngiyabonga kakhulu umfundisi wami imbukele ekhaya uyadivela kubantu labadala bayahlatiya nje indzaba yelithando ngisithatha kakhulu nje imbukeli kubantu labathathene kuthi nje yini lokubhekekile ukuthi bakwende nje bathathene imbukeli siyabuya ke sisachika khona etitolo. Ngombongele mbukeli lothanda kuvulela umsakazo wakho Eswatini TV mbukeli sehlelweni ngelithini libandla lamhla ke sikhulumisa nje indzaba yeluthando ikakhulu kade sithathela kubantu labathathene ke mbukeli asikhulumi nje general mbukeli angihambi ngedwana ke sinebafundisi bami la ngosiyami lapha nasihamba la siya etitolo mfundisi besikhulumisa nje lendzaba yabo labantu labathathene ngiyafuna nyalo babe nje masenyangeni ya February siyathi ukuthi inyanga lena yebantu labathathene emise inyanga yelithando lapha ke mfundisi wami ngifuna ukubuta mayelana ne Valentine babe yathi Valentine ingabe ibiblical invele Valentine iValentine mbuyisa nawe mbukeli ekhaya ayikho eBhayibhelini kude nje livesi lelikhuluma noma sahlule lelikhuluma ngaso okay kodwa lokwenda ukuthi lendlu yekholwa li adopte le Valentine liyende okay kungoba ikhuluma ngeluthando ebe kuValentine bekubulawana kwendiwa lokwa nalokwa ngabe indlu yekholwa yathi distance iyakhwesha kodwa manje ngalokwe ukuthi indzaba yekuthandzana okay lesingayo nathi okay kwekuthi njengoba nje kunenkulumo lenhle lethi a healthy church begins at home okay uma lama couples athandzana afika labandle nalo luthando libaqhamuka nalo libandla liyaphila uma ke sekunento let's bantu abakethu akuthandlanwe
lenyanga le inyanga yebantu abathandzanako ngeke ke silwe nayo noma ingekho yona eBhayibhelini kodwa ngoba lo mgomo wayo nayo inalomgomo iobjective ngilele sinayo leye kwekuthi akuthandwane indvodza ithandze umfati wayo umfati athandze indvodza yakhe veleke simele kuma in that platform sime kanye nabo laba laba labathi akuthandwane ngoba vele we are about love God so loved the world so ke yonke ke indzaba lethinta luthando nakuqhamuka nje umuntu athi ngikupha na imali hamba uthathe umkakho umthathe out ngeke uthi wena kunjani njani ngoba upromota lo luthando ngiyakuva babe ngiyafisa lapha umkholo soyafuna lokuyilawula la elenzaba umkholo livele labo makeni bathanza kakhulu ngalo February invele babe ngale Valentine bomake sibathanza onke malanga iValentine asisho ukuthi ngikhani sithandzana sithi ngoba selithuba lako lokhu emthengele imbali ukukhombisa nami sengithatha advantage ukuthi nali ithuba zelikhona phela sengikhombise lehla esingiko vele athi kuqala inyalo sithandzana kisimusi sithandzana ebusika nasehlobo kodwa lapha sesenda ngoba lenyanga nayo ilenveni yethu eluthando singena kiyo ke hayi ngoba siqala nyalo ngaba liphutha ukuthi nihluphane wonke umnyaka ukuthi nga February seqhamuka imbali seqhamuka ukuthi kunjani ubonakala ngechocolate uyabona lo ngayithengi noma nini kungabi njalo cha ngiyakuva mkholo ngosabe mngoni ngabe vele babe kubangwa yini mfundisi wami lokuthi luthando luhamba hambe bese luyaphela likakhulu kade ke kubantu labathathene babe dinenge itinto mbuyisa letinga luqedza noma tilupholise luthando ngufahle lapha kulabantu labathathene ikakhulu ngoba la kulendzaba yekuthathana indzaba lekufanele kwekuthi nasikhula sinebe kunemidlalo othi ayisabukelwa manje wonke umuntu sokuyangena seyindzaba yethu sonke so nala eluthandweni kufuneka wonke umuntu eme ngetinyawo angabuki lomunye ukuthi bani utawenda ini nami kuze ngente ini ngoba lapha ekuthandzaneni sonke sesikanye kanye kulesidiba sonke we are swimming across uma ngabe khona lesengasamboni asaphelwa ngemandla akungihluphe nami ngoba sifuna kwewela ngingahambi nje angisesisingile senginemuntu lengithi ngiyamthanza naye uyangithanza so ke nakabe sekunetinto letikhomba ukuthi yaluqedza kungaba kushintsha kwekuthi kushintsha kukhuluma mhlambe kushintsha yini noma sekukhona noma kwabanjani kufuna lokwekuthi sisheshe sibone lokwekuthi luthando letinto titalulimata vele luhamba luphole kodwa muhle umuntu obese uyabona uthi la seluyaphola bese uthi hayi God is love angibuyele kuye ngiyirevive letho ilapho ke lenzaba nale yabo Valentine yabo 14 yini ilapho kwekuthi no ayisuphola lenzaba nayithi siyancipha angiyirevive ngiyivuthele ngiyibasele ichubeke ifuthi hayi ngiyabonga kakhulu umfundisi wami ngabe ngosami imkholo lapha uNkulunkulu ngabe uthini vele babe ngeBhayibhelini mhlambe ngeluthando ne relationships luluthando budlelwane luthando empeleni makude luthando kude budlelwane kude ngamane kuthiwe nje sibambisene kwesikhashana bamba budlelwane
luthando ngathi ngalichaza luthando lubamba lobudlelwane catalyst ngesilumbu lesithithini mase kude lona kude budlelwane kangakuba nathi sikholwa ngeJesu nasike emkhonda uNkulunkulu ngoba sengiphoqiwe sekude luthando lento yama isakhondi kamnanzi nakumkangwe same kunjalo uma ngabe lobudlelwane bami ngidabhekisa lokunye ayeluthandweni sesitaba iformality sendele bantu uhlelele abantu abami yabo into leyo yeah mhlawumbe ngayilobola mfundisi ngekakhulu ngibude ngelithandwa ne-relationships uthi ngabe uthini uNkulunkulu ngako lokho baba uyayinaka vele uNkulunkulu lenzaba yema relationships kubantu labathathene uze uyakhuluma lapha kuMalaki 2:14-15 uthi njengoba you've broken faith nemfati webusha bakho as a result ke nemnikelo wakho your offerings angisayemukela uthi ke khumbula ke ukuthi kwendekene ubuyele lapho uyithathe lala isele khona uyakusho na ku Revelations kuthi khumbula uwe khona uyithathe uqhubeke nayo ngoba uNkulunkulu uinterested kubantu abashadile ukuthi bahambe bavumelana nase kunenkinga uyababuka kusibe kungako uthi ke msukhala Juda ukhale ukuthi kangisayemukela iminikelo yakho phela wena awusethembekanga kumfati webusha bakho le mina ngangingufakazi so ubunakile vele uNkulunkulu budlelwane balabantu laba aza kulo ke magama laphumu lengwesabako lathi angisemukeli lutho ke lwakho ngani na sekude budlelwane kulomuntu lokusho ukuthi kahle hle mfundisi lenza baye ebudlelwane ngesibhayibheli ngesinkulunkulu imcoka kakhulu singehluleka kuyiphinza mfundisi bumqoka bayo siyathanda nje ukuthi umbukeli ekhaya ayibambe nje lapha ekuthenini nakathi uNkulunkulu angisayemukeli iminikelo yakho noma ngi10,000 noma ngimalini noma yini uthi sengiyayibuka nje but angisangenelani nayo nganangu umuntu ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngosami mfundisi njengoba nje sikuyo lenyanga lena yeluthando mhlambe emagama longawasho nje babe kubantu labathethene mhlambe labangayithathi serious lenzaba yelithando angathi mhlambe uthi ungamthatha nomuntu ungamthandi but nje ke njengoba sesikiyo lenyanga sesingakhuluma babe ongakusho nje babe mina ngase babukeli luthando lwethu asiluve mabe selushona phasi qala ungihluphe ukuthi ingani itolo nangibe emsebenzini bengijima ekhaya namuhla kodwa ngiyaphuma emsebenzini ngihlala edrobheni isikhashana ndofasi ekhaya ngetela kuyakhomba ukuthi sengingela asibuyeleni nang February ubuyiswe elokulimela abazalwane laze amagama nje mfundisi lapha eceni kwami uthi mfundisi mina nemhlatshelo Samuel eNkulunkulu lapha kuPeter waseNkulunkulu bomngeni baphatheni kahle ukuba understand uzomanithandaza angamvimbi uNkulunkulu mthandazo yena so azisebenteni bese kude lokunye kwakho umshado luthando alusetshendwe nang Valentine sumani badaleli wente something khumbule emuva bese njani intolo besagana hamba ngetandla akube njalo baba qhubeke sagana ngikhambe ungathini babe emagama akho nje nawe ekugcina mfundisi lo ngabhekisa khona kubantu labathathene ngaba babazalwane ngaba babasive nje semaswati inkulu vele lenzaba mbukele ekhaya lengingakusho ukuthi lenzaba lena yeluthando ifana neATM angeke uyo withdrawa imali ku ATM ungakafaki ekhathi ebhangi ideposit noma inkampani yakho losebenza kuyo
ifake imali yakho yemholo so ungakhona ke kuya ku ATM Yeah. uyokhokha leyo mali Uvale. so nala eluthandweni nangabe awulufaki loluthando utawutholani vele Ungagatsi lutho. usogatsa ngoba nawe awukafaki lutho nawufaka kulwa ufaka kunqada ufaka kukwata naso siyohlola ku Utawukhanza ATM kunalowo. utawukhanza lokhu lokufakile Yeah. sekusuka ke spike kanti nawufake loluthando wafaka kuthi thoba wafaka kubeketela wafaka kubakhaya utawuthola kona nawe. Ngiyabonga kakhulu bafundisi bami. Mbukele ekhaya uyativela kubantu labadzala ngenxa yesikhathi mbukele ngabe siyachubeka siyayilobola lendzaba lemnanzi nakangaka nami sengidiva nje sengiselithandweni ngekukhuluma nabantu labadzala mbukele ekhaya chubeka ke ube nathi mbukele ehlelweni lethu ubhale mbukele nesihloko lofisa sikhulumisa ehlelweni umuntu athatha lithuba nje abonge kubantu labadzala ukuthi besihloniphe babe nathi emsakatweni lamuhla nawe mbukele ekhaya siyakubonga kakhulu nje lohlala njalo usibukela ngale kwaloko mina igama lami ngithemba Simbuyisa ngisibuyela ukuthi inhlelo lethu landzelako emsakatweni wakho Eswatini TV sibuko semaswati usale kahle.